ba raletse toropo mengongorego ke matshosetsi le go kgerisiwa ke mapodisi ga maloko a kereke le moeteledipele wa yone Michael Sandlana. Batlhankela ba kereke ba re maloko mangwe a kerekana tshwarwa kwa ntle le ditatofatso ke mapodisi a tsweletsang bobodu mme kgauswi ke dintwa tsa boeteledipele. We are divided into three factions, and all the three factions, obviously, there must be a leader. So the other two factions are contesting for the leadership of the church, which has become known as the leadership battle. So now what happens in this leadership battle? Obviously, the other factions have turned into deploying tactics of obviously either scaring, intimidating and harassing us using some rogue police officers. Khotlang e kgolo gape ke ka ga matlole. Ntho e leng teng e tlosang ntwa yo yotlhe ke the estate ya kereke e leng teng e leng gore each and everyone o batla a stake into that estate. So that's why today obona the Jerusalem faction ba fela gore ke yona e ka reng ya ba intimidate. That's why we sejediswa maphodisa gore a takewe at all the time. Kereke sa lentse go la go tshologelela kwa dinageng tse di mabapi fela jaanong e bipilwe ke dikgogakgogano. Maloko a netse mapodisi malatsi a le supa go sekaseka dingongorego tsa bone. Molemo wa SABC News, Pretoria.